Mfumbi enkosi wakadlameni walapha eNesincane socela eliside ezivene kulandzela ukuthi simo sakhe siso lesi kahlehle kanti ke tsatse ke bonaliseka ukuthi ngelihlango silonga sencele ungathi washa kaneliso lakhe linetindvo letiqhamukako ekhatsi kanti ke masachaza ushido ukuthi lokho wadala nako uyacela ukuthi sive simside kulandzela sothamba tonke etibhedlela kangwane kodwa ke bathi angasidakala eNingizimu Afrika. Ngicela isiko-ke ukuthi into khona ukuthi ngihambe nge-South Africa ngoba yongelapha. Bathi kudzingeka malini esibhedlela eSouth Africa? Abangitshelanga-ke but nje bathi kudukile ngoba kufuna isilonda basilaphele ngekhathi kuqala phinde bese babuya kulesi silonda silangetulu. Ungabe laba ngakusita uye kusisibhedlela? Ungaya tonke etibhedlela tela kangwane bahluleka kumlapha. Ithi inombolo abangakushayela kuyo? Ithi 78244495. Siyabonga. Watala nje anje avela kubatekile wake wazama bamisa eSouth Africa wabuya sola njalo nedi sengikhohlela omnyaka uthi kunini sicela ukuthi mangamane ngosamama napha inzabele mhlambe bangakhona kumelapha ngoba siyafutha siyaluma nalokubuma Anibazange basho ukuthi ngaba ngimalini eSouth Africa? Iya basho ngokucala ukuthi abasho. Senike naye akunikwesinfu. Asikake sesikesi. Asikake. Cha siyabonga. Kanti ke tsatse ushido ngolunye ihlangothi ukuthi uyacela labo lwangabamsita babene bamthinze nombolweni yakhe kulandzela ukuthi akakhone kulala ebusuku kulandzela ukuthi lelihlangothi langasencele enhloko liyaluma kanti ke buso bakhe bobungajabulisi nje impela entsebeni tetshalele maswati ngijustice wakadlameni ngamanzini.